Kumangaza abantu abaningi oyilunga le-ANC encoma umkhonto wesizwe athi uzobe uyekele wona ukuphatha izwe. Uthi nje indlela esebenza ngayo umkhonto wesizwe isebenza ngokuyikhandla and kuyancomeka lokho. Kangangokuthi mathi unawo amandla ngabe ufonela okhosini ayincome MK. Uyilunga le-ANC impela kodwa mingabheki i-ANC umkhonto wesizwe uzophatha. Cha uyabona i-MK yona no ngeke ngiqamba amanga. Niyoyiyekela nina ukuthatha izwe. Niyoyiyekela nina through ubuholi benu obuphezulu kuyobe kugange bona. Kuyobe kugange bona. Mina impela ngiyi-ANC impela. Ngi-ANC kodwa kuyobe kugange ubuholi benu obuphezulu. Uyabona into engiyibone empangeni ade ngilale lapha mina ade ngiyolungisa indaba yesigubhu sami. Into engiyibone lapha yenziwa i-MK kade ngisho ngithi kube impela nginawo amandla bengizongena impela okhosini ngisho ukuthi lezi iphukuphuku zethu zilele lezi ka-ANC zilele. Laba abantu mfowethu mina ngithi ngihambe ngolesihlanu ugesi wami bungavumi ukungena. So ngihamba ngolesihlanu ngaya empangeni kwa-Eskom. Ngafika ulayini uyabona esibhedlela lesi esilapha ulayini ade ngendlela ade umude ngawo ngaze ngayofika khona. So ngendlela ade besebenza ngayo laba bantu laba befake izikipa bebehamba bephethe kuyijuice yilentozana ijuice igubhu amanzi abandayo bethelela abantu uma ukuthi ufuna ijuice bebekuthelela ijuice mangabe kuukuthi ufuna amanzi bekuthelela amanzi ba-organize ihlalo abantu bebehlele ezihlalweni labo gogo bebanikeza izihlalo ba-organize izihlalo abantu bebehlele lentozaneni. Yonke lezi iphukuphuku zalamanye amaqembu zilele zihleli. Abanye bayi-ANC khona lapho bayabona ukuthi nampa abantu ngendlela i-MK enze ngayo. Bebelo bebuyile bathe besuka bakhathala nabo bavede balanda ithende babeka igubhu babeka igubhu zejuice babeka ilentozana amanzi ngendlela ilanga ade lishisa ngayo bakwenza abantu busuya wena uyithelele uthela ijuice mawuthi ngoba mina ngilale khona kuze kwawushaya ngingene ngo-10 ebusuku kuyima ngifika lapha ema-office akhona ngingena ngithe mangilentozana khona kwathiwa ngeke nina seniyobuya kusasa ngabona indaba ukuthi ngihambe futhi ngiyohayikha lentozaneni lapha elokhu e-5 ways ngiyohayikha khona ngize Mzingaza ngisale sengilala bavede khona abantu abalapha bekukhona ngisho abantu abasuka kolokhu koNtambanana abantu abasuka le ngala ukuhlala ngakhona obhontshisi belapho kugcwele into ongayazi ngikutshela ukuthi kuthe ebusuku ngo-12 yabuya i-MK babuya bazosinikeza ubuthola i-2 slice nopholoni isinkwa esimhlophe isinkwa esi-brown uma udle esimhlophe bakunikeza upholoni no-2 slice nelentozana namanzi uma ukuthi ufuna amanzi drink u2 slice babuya no drink ijuice ibingasekho bese wo drink silale nje ngidla ukudla kwe-MK mina ngidla u2 slice we-MK i-MK kade sinakile leziphuphuku zika-ANC zilele azazi nakwazi ngitshela abantu abangaka amavoti abazowaluza ngoba phela manje bonke abantu bazobona nayo inhlangano esizoyivotela nansi inhlangano esaziyo ukuthi silele kolayini ba-organize izihlalo abantu bebemile ngitshena izalukazi zimile khona nabantu abakhubazekile kwayibona futhi manje abahlela olayini ukuthi abantu abakhubazekile ababuye bodwa bakhuluma nabantu bakwa-Eskom labantu ababuye bodwa ulayini wakwa-Eskom wabantu abakhubazekile awubuye wodwa awube wodwa ngoba bakwazi ukuhlala kanje. Hey bayasebenza laba bantu laba bayasebenza impela yabona impela nginelokhu ngifuna nje ukuzama ukufona ngifonela okhosini ngithi ngihalalisela nje amalunga e-MK impela asempangeni indlela asebenze ngayo esiza abantu elentozaneni esiza abantu empangeni kwa-Eskom abazange balale ebusuku bebekhona ebusuku bethi
kunamaphara la abantu abakwazi ukulala kanje. Okungamaphoyisa kufikile kwarawunda kwaphinde kwayihambela kwashiya abantu belele kanje. Kwabuya bona futhi ebusuku behleli nje bezehlela benyuka. Uyabona lento ukuthi bebeyiplanile. Ba-organize ngeke ngiqamba amanga ba-organize. Hayi. Seniyoliyeka nje izwe ngokobuholi benu bale phezulu ukuthi kube kusokubangwa khona kodwa nje hayi ba-organize la phansi. Hayi ba-organize lapha phansi ngeke ngiqamba amanga. Ba-organize nje ku-ground level nje ba-organize bayayazi into yabo. Ebusuku silale ngo-2 slice ne-drink. Ekabani eka-MK not ka-ANC. Ayikho futhi enye inhlangano efike yade icabanga ukwenza lokho. Kuthe kusuka-ke izolo kwafika okunye kugqoka isikibha senkatha sekuzokusa kanti kuzobamba ulayini. Ithi awubuke kugqoka isikibha nje okungasazi ukuthi esana kufake zonke ezenkatha kulokhu kanti kuzobamba ulayini. Sithi hey khohlwani nje nini MK yade sinakile ade lokhu inathi. Bayojika nje abantu kodwa ngeke abantu bayibonile inhlangano engahli lokhu bayivotela. Ngabona istrategy sabo ngisithandile. And le nto bayenze bayimela into yabo ngize ngaqeda mina ngiqede ngo9 ekseni. Ngo9 ekseni ngomgqibelo ekseni wayi mangiqeda ngibuya bese khona futhi kufika abanye beshintshana. Beqala benza futhi lento ade beyenza befaka igroup lezi ezinkulu. Befaka ijuice igroup lezi befaka amanzi abandayo befake olentozana ijuice balentozana igubhe ebandayo zamanzi. Hayi ba-organize laba bantu.